Srpski etos je vekovima bio vojnički. Bez obzira na to da li govorimo o 14. veku ili govorimo o našim krajišnicima. Srbin je vojnik. On se borio za sultane, on se borio za careve, a onda se borio za svoju rođenu otadžbinu. Ta mala Srbija je stvorila vojsku koja je srušila 3 carstva. Od 1912. i 1918. godine. Potomci tih carstava nam ne opraštaju za tako nešto. Mi moramo da imamo najbolju vojsku u regionu. Ta najbolja vojska u regionu nam je potrebna da bismo živeli, a ne da bismo bilo koga pokoravali. Ta vojska mora da ima etos jednog Živojina Mišića, jednog Vojvode Vuka, jednog Voje Tankosića. Naša omladina mora da ima etos Gavrila Principa. Ti koji nam govore da je Gavrilo